Miam Yapama Mayok Langang status at the census Pangtokner Honor Klibasi February following Manda Handok Trapade campaign for just and fair delimitation of Miam Gluna Makal Makaka Kongjang Sangshilagan Harry Hiramasig and Wankai Tangam Leka the Pangtoki Pau Gimi Pumada campaign Asigi Convener Jitendra Ningoman Fondor Kibada Manipur census Pangtokner Balangaki Maiki Sahi January Amadagi 2027 March Kuntramatoi for Manipuri district Kuding Makta Lady administrative boundary sing freeze the wiki Gazette notification Tokre Tawang Manipur Mia Mamadi Lubasina Langak to demand Toriba National Register of Citizens NRC Natraga Masiga Manaba Kanglu Nama Mafung Fana Sana Handuna Mitop Kandok Tabak Pakatru Fawa Census Tobigan Ohaiba Adugi Mayoktane Langaki Tawanga say Haukiba Sahi December Kuntareta political party Taranitogi mute singna Saru Yadr Pangtokiba Mifam Aduna Laukiba Warep Adugisu Mayoktane Maramasina Suma Miam Mayokta Langang Pakan Buhone Ribatabaka Sigi Mayokta Lubasin Lip Nanaba Warep Laure Langana Togliba orders Laka February Tabawi Manung the Handoktrabade Kongjang Kas Sanction Lagane Kongjanga Sidalamdamas Laminadiba Yellow Fruit Kuring Magnasu Sogut Pituna Mitop Kandok Labatunda Census Amadi delimitation Towner Naba Hona Minasian Apple Torokli NRC National Register of Citizens se masih ana implement to biro adu gi matung de census to view haibani khoi census thingbagi wapum leite leiribi illegal immigrant mayam sing se han khantok bi haibani aduna purda leibiri ba yelhomi khudungna akhoi punna amtang punsinar kanda mass movement ama changbi tangai photo leiri haidana JFD gi maikai de gi manipur miyam da thamjari miham gi ihawdo sagalakwa matamda JFD bu अखोई मणिपुर प्रजा मियाम न मतेंग पांगबियु मपुंग भान बियु अखोई तुंगलम चत कन्मिनसी हाइरिबा अखोइना चंगचलकबा खोंजंग जिदा लमदम सिदा लैरिबा येलौ फुरुक खुदिंग मगना सोइदना मतेंग पांगबियु हाइबा वाफम से जेएफडी की माइकी दगी थमजरी